Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam nga kayat na ti agpailinged itinagan nga Windy manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Nagsuratak takayat kumet nga ibinglay ti kapadasak iti biag ajak tupulos malipatan. Ket sapay ko ma, tamapili yung mat nga idrama, tuy surat ko. Ilingid na kumalaangan itinagan nga Windy. Dua kami laeng agkabsat kanimanang ko. Adda maysa nga anak na, ngambaliwala laeng kenkwana, ngamin napatpatag kano ti trabaho na. Gaputa awan oras ni manang ko, agraman ti ex bayaw ko ang mga sikaso iti anak da, siyak nga rod tinagbalin nga ina ken ama, ti ubing. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Simangpet ka matgayaman, manang Gina. Wan, itay pay, apay ka di Windy. Ada ka no meeting iji pagadalan inton bigat, manang. Kat, anya kumaitan no adda? Si kapay lang kumati maki-meeting. Apay ngay asyak, amumat abisiak atao Windy. Siyak pay lang matibaon mo. Talaga ka ding awan patag ti anak mo kan ka. Saan asyak ti sirmonam si ka Windy? Awagam kit diti agin lalay nga amana, ta isupay lang ti makimiting inton bigat. Hello, manong Juanito. Inmawag ka mat, anya ka diti masapol mo, Windy. Damagak ko man no saan ka abisi inton bigat, manong. Apay ko ma. Mabalin ka di asikapay lati makimiting para ka ni Tony, manong. Busy ngamin ni manang Gina. Sapay adda tinapatag nga si kasok inton bigat, Windy. Saan ka di amabalin asikapay lang ti makimiting? Ang damod trabaho kinton bigat, manong. Angam sige padasak ti mapan no palubusan nak ti boss ko. Agyaman ak unay, Windy. Awan na nyaman na, manong. Aramidag ti amin para iti ka anak ka. Si kamat man ang tinakimiting para iti kaanak am Windy. Ni manang Magina ngay. Ay, busy ni manang ko. Iso asyak pa ilaang Sandy. Nukasta naglangan ka manan iti trabaho? Kapilitan Ay, dakkal una iti sakripisyo para iti anak ni manang mo. Sikan ti timmakder nga ina ni Tony. Si kakit dimot, Sandy. Okay lang kanyak. Saan na bali ta kaanak akmat ni Tony? Wan gayam, pudno ka di dyan nadamag kong agabrod ni manang mo? Wan, pudno day ta, Sandy. Asino nga iti mga sikaso iti anak na? Kasi ti sigod. Siyak manan Agawa am timangan, tagdigos ka pa'y no madamdama, Tony. Sa dino ti papananta, Auntie Wendy. Ipasyarda ka ni Dadim Ijemol, Tony. Wow! No kasta? Magatang kun logan ako agatangan midi. Ibagam to ka ni Dadim, No saan na agatangan, Auntie? Makisarita ka nga min imbagkan kwa na, Sigurado nga dakwarta ni Dadim. Rumwara kon, Windy. Ni, papa naman di mo ka di kuyugan ni Tony? Amumat nga ilaklakat ko ti papeles ko tapno makapag-abroad ako, Windy.
Si kapay laang ti makaamukin ni Tony. Kabaalamon day ta. Agyaman akta tulod mo ni Tony dito'y park, Wendy. Awan na nyaman naman ng Juanito. Sikan ti makaamukan ko na, tao mo na ako nga agawid. Mangan tayo pa'y Ay, saanan manong. Inton maminsanan. Sige kit din, Auntie Wendy. Wanmat ngamin, Wendy. Kuha nga min. Agkuyog tanton nga agawid, Auntie. Sa nabale, tani daddy laang mati kadwata. Agpaitulod talatakin kuhan, madamdama. Babalin ka di, Wendy. Sige malangan. Sige, pagustuhan ka. Tony, kaanakan. Apay nga ita kayo laeng nga nagawit, Wendy. Ay, kasanumat nga min tatang. Nagayayam pa ni Tony ijay ili. Asino nga iti kadwayaw anak kaw? Ni Manong Juanito, tatang. Anya, Oh, ape akas na ti reaksyon nyo. nalipatam sa amatan ti naramid dayjay ahwan dito kinimanang mo ajina, Wendy. Ha? Awan mo't dakas ngay naramid mi, tatang. Itapay laang likli ka mong dayjay ahwan dito. No di mo mat kayat amagulo ti biyag mo, anak ko. Ha? Anyat kayat yo asawan? Amo mo no anya ti kayat ko asawan, Wendy. Saan amasapol nga ibagak pay laeng ken ka. Adda akon. Nasaya at matmanang. Apay akas ti panangkitam kanyak si Kawindi. Kasla dati kayat mo asawa na. Sino di nakita ka nang itulod kan ka, Manang Gina? Anya ko matibibiyang mo. Idida mo, namati aka ni Manong Juanito ti makagapo. No apay asaan ang natuloy ti kalay sayo. Ngamita, rumrumwaran ti pudno. Panagkunak, husto ti bagbaga dagiti tattao asikat ayan ti bitot manang. Agasan na itangar aramidam. Kapsat kalaeng. Iso adinak pakibibiyangan, Windy. Kaano laan nagsina kayo ka ni Manong Juanito? Awan pa'y may sa atawan. Ngamita, andan sa bali alalaki amang itultulod kan kaniti balay. Manang, Dinak pagsauan iti kasta. Tawan ti karbengam. Kapsat kalaeng. Naan ano tapingping mo, Wendy? tinumpanak ni Manang ko, Sandy. Anya? Apay ka no? Nakita ngamin nga dalalaki anang itulod kan ko na. Isa din namag ko no asino. Kinabil nakit din. No kasta. Pudno ti agwarwaras adamag may papan itikapsat mo, Wendy? Uwan siguro Ngampang nga asim. Luan yaman tinaibagak kan ka ita. Agtalinaad ko maasikreto. Orekas dyan ni Manang ko. Diyak kaya't amadadaal tinagan na dito lugar tayo. Bilibakyan ka. Uray kas dyan ni Manang mo. Ti pagsayaatan na latta ti panpanunutam. Mabalin ka di nga agsarita tayo, tatang. May papalitan niya, Wendy anak ko. Palubusan nyo kadipay nga agabrod ni Manang Gina. Apay kumasaan, no para matlang iti pagimbagan ti anak na. Kuang amin. Anya akwa, Wendy anak ko. Ada ngamin nakita ka lalaki anang itulod ka ni Manang idikalman. No kasta, nakisinubyan manen iti dayjay awan nito. Saan, tatang? Saan ani Manong Juanito dayjay alalaki? Panagkunak, nabayagan akakuy-kuyog na dayjay. Anya? Nagpuskulmat at talaga ti panagrupropam anya, si Kawindi. Diyak kaya ti makiapakan ka, Manang. Nangag ko, no anya ti imbagam kintatang idi agsapa. Dayta ka di ti paglaingam, ti mang sipsipot iti garaw ko, Saan nga minan anasaya at ti kastangar aramidem? Ti kunam kanyak idikat basol ni Manong Juanito no ape ang nagsina kayo. Nga manyangay ita, rumrumwaran ti pudno. Sana siyak ti kalkalabanam, Windi. Ha? Agpudno ka man kanyak, Windi. Ay ayatom ka din ni Juanito nga ex ko, iso akasta ka. Dakkel ti nagbaliwa, Manang.
Saan ka matakas ta idi? Kanda sana pud no ti bagbagam. May salang ti maibaga kang kawindi. Di mo padpadasan ti agipulong kini tatang. Adto yan ti impagatang mo a soft drink, Manong Juanito. Agyaman nak, Wendy. Kasla naunag ti pampanunutam May sa atawanan tinapalabas. Sipod na gabro ni manang mo a Jenna. Gamawan pa met ti uray may sa atiks na kanyak. Ay, busy la siguro, Manong. Panagkunak, awanan ti tsansa nga agsinubyan kami pay. Nang runa tadamot gaya man ti sabali a boyfriend na. Angam, uray no kasta. Nagasa taklat ta. Taadda ka akanayon para kada kami kini Tony, Wendy. Ha? No saan agapukin ka? Amangan na awanak dito'y ita, Wendy. Anya nga minanjay ko na may ibagam kanyak, Manong Juanito. Di nakawagan iti manong, Wendy. Juanito, kunamlatan. Kwa, ni Tony ngay, sa dinot ayan na. Nakaturog pa ang iti silid na. Agtugaw ka pa'y tagsarita ta, Wendy. Ha? May papanitian niya. Diritson kan, Wendy. Mabalin ka dito agdaton ken ka. Kwa, di na kumamatrabakan iti kasta, Manong Juanito. Seryoso aktin bagak, Wendy. Amok ang naragsakan ni manang mo adyena iti din na tinubyo na. Panagkunak panawin metten. Tapno biro kak tigasat ko. Anya langan niya ti panunutan dag iti tattao, Manong. Panunutan da. No anya ti kahit da panunutan. Adaman ti saludsudok ken ka. No okay laeng. Anya dayta? Ada ka di met ti mariknam apanagayat kanyak. Pasensya ka na. Diyak pa'y masungbatan dayta sa ludsod mo, Manong Juanito. Agpudno ka man kanyak, Wendy. Agdatdaton ka di dayjay Juanito ken ka, ha? Wan, tatang. Ay unayan, Wendy. Nagado alalaki dita. Dayjay pay laeng met Juanito. Awan mo't dakas na no bilang laang, tatang. Apay, kayat mo ka di ti may tulad ken manang mo Jenna. Aging ka di ita kat dakas ti panagkita yo ka ni Juanito. Kagurgurak unay dayjay alalaki. Gaputi na ramid na iti kabsat mo, Wendy. Isu adi mo namnamaan, apalubusan ka a makikalay sa iti dayjay a tao. Ibaga kung tagpaiso kada kayo, tatang. Ni Manang Gina tinakibreak ka ni Manong Juanito. Kan saan lang nga dayta? Isupay tinangluko ka ni Manong Juanito. Anya launay tadda iti dayjay alalaki aya. Maramid mo pa yan timang dadaal ken manang mo para laeng ken kuana. Saan ko adad dadaulan ni Manang Gina kada kayo, tatang? Ibagbagak laang tipudno. Tapno saan nyo agurguraan ni Juanito. Gapula ang iti kinaulbud ti kapsat ko. Agyaman ak unay, Wendy. Para itian niya. Agyaman ak. Tain palawag mo kinitatang mo. Tipod mo anapasamak kada kami kinimanang mo. Wan takas ta ti maiparbang. Diyak kaya't aguraan na kanitatang gapula ang iti ulbud nga imbagbaga ti kabsat ko. Ada kamot gaya man, Juanito, Barok. Itay pa'y tata. Kaya't kung amin asarong karan ti anak yo. Kaano ngay ngagkalay sa kayaw? Ni tatang mo't. Nasapa pa'y dayta. Sana bali, tanabayag mutan nga agam-am mo kayaw. Saan mi pa na ipagak ni Manang Gina ti maipapan iti relasyon mi kini Juanito, tatang. Awan pagdanagan yo, tadamutan boyfriend ni Gina. Padag ko na ket
okay lang kankwana no maaddaan kayo iti relasyon. Naimbag man ta nakaawid kan manang Gina. Kalpasan ti dua atawa na pa nagtrabaho mi abroad. Kapilitan taas si kaswan min, ti kalay sami kini Jerry. No kasta, makiasawa kan manang? Wen, makiasawa akon. Ngam di ka madanagan, tasaan ko abaybayan ni Tony nga anak ko. Ay na, maragsakan na ka makangag iti daytang imbagam. Ay wen, anya nga minantay ko nam anapatag nga ibagam kanyak, ading ko. Kwa manang. Alakit din, ibagamon, Wendy. Adda relasyon mi kani Juanito nga ex mo, manang. Ha? Talaga? Uwan, manang. Wow! Finally! Adamat laangan, nobyo ti kapsat ko. No boyfriend since birth. Di ka kadi agungat, manang? Iti anya ko maaga pong aguntak ading ko. Kinapudno na, maragsakanak para kada kayo adwakin Juanito. Sapay la kuma, tanaragsak kayo akanayon. Ay, agyaman ako unay, manang. Awan ti rumbang apagyamanam, Windy. Syakit di ati rumbang agyaman king ka. Gapo iti na itultulong mo kanyak. Agyamanak, ading ko. Kalpasan ti sumagmamano nga bulan, nagkalaysa kami kani Juanito. Ngamdak sanggasat, gaputaawan pa'y may sa atawan a panagdan nami, pimusay matlaang daytoy gapo iti aksidente. Inayat ko unay ni Juanito, iso na sakit unay kanyak tinapasamak kenkwana. 5 atawanan tinapalabas, manipod daydi a pasamak, ngam tunggal malagip ko ti kinasayaat na nga amakan asawa, kadyak malapdan ti panagarubos, dagiti luwak. Miss F, dito'y kon agibusan to'y surat ko, kat pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, Windy. Ken ka pagayam, Windy. Pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Pudno ang nasakit tinagbanagan ti relasyon nyo kani Juanito, ngam di ka mapukawan iti namnama. Patsyak nga ada agur-uray ang nasayaat nga gasat ken ka. Kang runaan ti amin, di mo lipatan ti kumamang iti Diyos ana marswa. Alakastan pagayam Windy, kat pagyamanak tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas.
Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biyag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, ket nagapu kan ipagayam tayo nga Efren, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbagngal daw kada tayo amin. Kidawak nga iligad na kumalatan itinagan nga Efren. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko ang madama apagdaldalanak ita. Kababain man ngam inturturad kon, gaputa amok apakaadawan daytoy iti adal. Ket kayat kumatlaangan akiddawan ti kapanunutam, may papan iti inak isalaysay. Adain kasar ko ngam saan nga iso ti kadandanak ita. Adda may sang anak mi ket isulaangan ti rason ti komunikasyon mi ngamin adda metten bukod na a pamilya. Aklonek asyak ti immo na anagaramid iti may kaniwas. Minansyaak ti sagrado akallay sami. Iti agdama ket empleyado ak iti may sa akumpanya ti lugan. Inkabalay ko nga rod ni Grace, ti babae anang isukatak iti asawak. 5 atawan mi metten nga agdenden na ngem awan anak mi. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Agawam ti agsukat Efren, aldawan, jak kayat ti maladaw a makimisa. Huwag ka di bakit? Nalpasa ko no. At ito tulbag. No kahit mo umunakan jalugan. Ay na, agawaam kit di, tagkid dantan a bumaba. Pabit lang nga road, tag sapatos akon. Ali, partakam nga rod, nakabaybayag ka nga gunggunay. Wen. Amom a Domingo ita. Sigurado nga dumanan ti tao. Matraffic tan tumanan. Awanan karkaro na maladaw ta. Ay, nakabaybayag kan tumat kami nga gunggunay. Ate mo pa iti babae mo. Relax. Everything is under control. Atay ta. Dalpasan. Mala. Mapantang nga rodan bagat. Sa dino ti papanam, Efren? Sa dino pa'y kumangay, bakit? Sumrikak iti trabaho ko. Sigurado ka? Yes. Anyat orasan. Apay nga itakalaang asumrag. Addan samet ten sabali at trabahwam, Efren. At ay taka manan bakit? Mangrugi ka man ako na ako. Mapana nga rudag trabaho. Di uray awagam ni Pari Leo. Damagam kinkwana ng sumrikak itay di opisina. Siguradom lang, Efren. Di ka agkam-kamali kunakmanan eh. Wen, kunak lang arudan. Di uray sumurot ka. Idi kasta, mapnek ka. Sayang pare. San anak ka umay ni bakit mo? Wan nga rod pare. Nag-overtime na ka nung kami ni Jeparlo. Tinasaya ka pare. Ipalkutan ka lang ni tiyawid mo. Idi kasta, maramanan namut ati handa ni bakit ko. Sige man nga ro. Bagla nga pasalubong ko ko ala. Wan pare. Ang kabailampay ka rin tagmanayaw. Gato na pare. Siyak pa hindi ko na. Saan pa yan nabartag? Nakainumak labas si pare. Sa bagay pare. Basi mo lagamin tininuntayaw. Nagawid mo nga minatagos. Dagiti katrabahuan ta. O nga rin pare. Tudwata mo gaya mo na nabati dito eh. Mga mahihinang nilalang. Nga rin pare. Nay, pare. At ang sama awag mo. Amangan na ni commander na ita. Uni nga rin. Ay, kasong bata mo na pare. No, di mo man ang kayat ti maalmalay. Nan, kitak man ta cellphone mo, Efren. Abet yung cellphone ko bakit?
Ang mga nutila manan inchat mo idirabi gapo iti bartag mo. Ha? Mudto iti cellphone mo kunak. Ay, unay ka lagi din ay. Awan. Atoy. Ay na, friend. Amukan. Amukon ti style mo. No kunak nga awan. Awan. Naginom kami laing itirabi. Kalpasan na, nagawid ako. Balay trabaho. Trabaho balay lang arudin tayan ko. Ngam agsuspit siya ka bay laing. Kat, makaungat ka. Agreklamo ka kasta ka de. Saan mo yun bakit? Ibagbagak lang. Mapaiswan ka siguro. Iso akasta ti reaksyon mo. Ay, mag-amo ka. Wanya ti panunutan. Basta awan ti inchachat ko a babae itirabi. Period. Nagawid ka ba't friend, anak ko? Apay, adda ka di manan parikot yo kan ni Grace. Awan man nanang. Masurunak lang kami. Iti anya. Ipapini lalaki din. Nga da ka naman ang kachachat ko a babae. Anya. Makapikon mo tikas dyan ibagbaga na. Inton ko, impay-pay sukon. Ay. Di ka man agar-aramid, friend. Inaramid mo lang aruden, ide. Aramid manan. Kasano? Kat aramidag lang arut amin nakabaglakon. Tapno maliklikak na kita ang banag. Ngam kasla idurduron nakmat ni Grace nga garamid man eh. Ay katagbalbaliw ka nga minan na anak ko. Saan kami na kumkumporme ti mapan mo itchat no iti-text sa babae. Laglagi pa nga iso tinagsinaan yaw nga gasawa. Kita amita. Agrebrebel di anak yaw gapo iti kasta nga aramid yaw. Ay, Madanagan siguro ni Grace. Nga men, isumat tiwagas ang nagamamuan yaw. Day tapisbok. Ang mga nuti ko nanak at makabirok ka manan iti sabali apang isukatamken kwa na. Liklikam nga minan, ti makichat iti asino dita a babae anak ko. Iti kasta, awan panggapuan na nga agimon. Nabartag ka manan, friend? saan man bakit nakainom lang? Apay, asino ti barbartakam, ha? Siyak ka di? No naumakan, agsinatan, kat pumanaw ka matan dito'y balay ko. Anya ka di maninda kita nga ibagbagam bakit? Nakainom labas ito ta, nagatumanin alablabidam. Kabisado kan kunak manan. Amok nga damanan kalukwan nga aramidam. Ayun na ikan Grace, puro ka suspect siya. Awan kinapudno na kita nga ibagbagam. Nagbalbaliw ako. Sige lang, ti babae nga ipatpatag ko. Dahil tako matikanayan mo laglagi pa. Aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sa ulaeng? Grace, Hoy, friend. Laglagi pa ma? Saan ka nga umububing? Iso ama kaammo ka no di ka payla ang balbalew. kabaro-baro da ito'y abara. Akin ko pa nga tayo tila ito'y. Tinasayan, dito yak pala. Agurdirak man kiditibir. Pagururayak as sumaruting titudo sa akto agawin. Waiter! Ano ti order mo, sir? Mira. Siya nga road manong Efren. Kumusta kan? Imbag man, ta na isarong ka dito'y pwesto. Nakusta? Sikatakin ko kayo dito apa? Wan, kinapudno na, kalukluk at mila ang idinapan alawas. Wow, talaga business-minded ka mo ta, ading ko. Saan mat manong Efren? Sakto lang. Oh, itataam mo mo dito eh. Kanayon tumat siguro ti umayan niya. Ay, ikaw na. Ang pag-gusto mo't ngamin. Ngayon pigsa na titudo ito. Nakamotorok ngamin. At tsaka maikarga ti kaputi ti motor ko. So, naglinwak bi. Talaga nga everything's happened for a reason. Anya, manong. Wala. Aywan gayam. Agbirbiro kak iti mabalin nga agset dito eh. Oray Sabado kun Domingo laang. Ang mga no adam mo. Ay, siya ko na. Anya? Wan. Siya ko. Dahil talaga nga. Basic.
Kabailak mo ti agintirtin gay. Sabado mat ita. Ngam apay anak kasukat ka, friend. Wan bagay, aggigak kita. Sa dino? Ili. At kabarbaro abari jay. Sabado kan Domingo ti inted akin bagi, ngal daw ti set ko. Asino nga iti kadwam? Bawan, siyak laeng bakit? Solo performer. Adda kasi nublat ko, kalpasan ti may sa oras aset ko. Anya oras kanto ngay amalpas. Parbangon to na bakit? Maturog kanton. Iti kasta, saan ka mapuyatan? Agtuktukak tulatan, intun sumang petak. Kayat mo asawan. Regular kandita. Imbag man tainik kanda ka itigi, kat kabarbaro day tabar. When sigod nga amok takin bagi, iti day jabar. Ay kat saysaya atam nga rod ti agtrabaho, friend. Siguradwam at talaga at trabaho ti asikaswam. Oh, adtoy. Uminom ka pa'y Manong Efren. Pangururayam iti laset mo. Wala. Apa gusto? Medyo namagaanan ti karabukob ko kahit. Nagpaluto ak iti crispy pata ang pulutan. Wow, naghihimas eh. Ay, uminom ka ba ta? Ag-cheers ta. Sige, ngambasit lang ang mga nudyak makaawid ijay dagos ko no masubra ak ti uminom. Awan parikot iti day ta. No kasapulan nga itulod ka. Di itulod ka, ijay dagos mo. Anya? Sika at talaga Manong Efren. Budno ti bagbagak mira. Sige, wanan. Aginom ta nga ron. Ngam siguradwam laang nga itulod nak, Manong. Wen, danag mo na ya, adi. Pakarang sakak unay ti magitulod ken ka, boss. Oy, pare friend. Apay pare Leo. Nagpintas ken nagsiksi magayam ti bagbanga makin kuko iti day ti abar. Ay wala pare. Ay sus pare. Nakajakpat ka mga ruran sapay ikaw obingan na siya. Tagay mo pare. Ang mga nod na makangagin ka. Kitaan niya pa iti panunudan na. Nakasta. Naka-score kan pare. Saan mo pare? Awan plano. Kan may isa. Ubing pa'y ni Mira. Malaksi di tidayta. At tan boyfriend na. Ay sus. Di nakmalay ti kakasta pa nagrasrason pare. Todo tinay ka man ako na akong. Sigapay mo. Kano, kakasta ti type mo. Imposible yan. Kano tamag po ka na yun kayo kanong agkuyaw. Sigapay pare. Nakadamaga man ni ti data. Pulnong agkuy-kuyog kami. Itultulog ko lang matijay tagos na. Kalpasan na, agawin ako malatayin. Kasladak mabati pare. Di mo iba nga. Alagbalbaliw ka. Dita kasalas amaturog. Anya, apay manan aya bakit? Jak kaya ti agat arak akaida. Ay, basila ang matinin mo. Uray pay. Basta dita kasalas amaturog. At to'y ti ulas kanpungan mo. Unay gamot kan, Grace. Asino ti kachat mo aparparbangon, Mutoy ti cellphone mo. Cellphone ko manan nga. Mutoy ti cellphone mo kunak. Asino daytoy Amira, Efren? Dahito ti busko. Iso takin bagi iti bar. Apag sesitak tunggal Sabado ken Domingo. Nukas jay nga agclose kami ni ti bar. Itultulog ko iti dagos na. Saak tumuto nagawid. Anya pa'y ti damagam. Apay aya amasapul nga itulod mo. Kat nagadumat ti taksi mabalin na pagluganan nga agawid. Manmanon ti taksi no kastoy nga oras. Ken maysa, agawid ak mutlangan. Awan maggakas na, no imotor kon, sakto itulon iti dagos na. O niya, at dapay ti ibagam. Tanawanan, maturog akon. Uminom taman ket di Manong Efren. Ay, wala. Hindi talaga ya. May mayat man hindi kumanda. No medyo ma-charge ti karabokop. Medyo lumukay ti boses.
Itay ka pa'y ngamin apal-paliiwan, manong. Kasla nakaununag ti pampanunutam. Adda ka di parikot? Ay ko, awan. Adala yung katachat ko. Ni ka di bakat mo? Ay sa, bargata. Agay ayag namin itikig. Iso na lang ta, kori mo. Kuripot. Kunaklakit din no ni bakat mo. Nagatidog ngamin kat ti chat mo. Ha? Ay nakasta kami ngamin itinobyo. Kas ita, agap pa kami manan. Ne, anya mo ti pagapabaan nyo, Mira. Sobra ti kinasiloso na. Kinapudno na. Pag-imunan na ka. Ha? Anya? Ne, kasano ko mapagimunan na? Di na kayat ti panangitultulod mo kanyak ijay dagos ko. Agtaksi akla kanon. Amangan kano ngamin no adda milagro nga aramidan ta. Kabayatan ti panagkuykuyog ta. Gapo iti asar ko. Imbreak kon. Ay, kinapudno na. Kastaman ni Grace kanya. No kasta. Pudno ti mapalpaliw ko. Wen, masursurunak nga rudan. Intom ko, ipay-pay sukon. Aray ta! Alaam amin ang akagawaam kat pumanaw ka ni friend! Panaw! Bakit apay man rin aya? Di kan agin didiam mo. Ada nakakita kada kayo iti dayjay Amira. Nagkuyog kayo arimor manipod iti may sa hotel. Oh, Anya, di ka makatagari? Ngamin pudno tinaydanon kanyak. bakit? Awan kinapudno na dayta. Iparang mo kanya, tinangidanon kang katagsarita kami. Imbaga, tamang ipakita iti ebidensya at talaga asyak tinagita na. Di ka kumabot, basta-basta mamatilat na. Siyak ti asawam, iso arumbeng na laeng, asyak ti patyem. Di mo't adabar a pagsesetan ni Efren? Apay no ijay langan ti papananta? Ay saan? Diyak kaya timapan ni Jerona. Ang mga numabarte ka, kat makaarami dak pa iti sana may parbeng. Ha? Ni, anya ti kahit mo asawan, Grace? Ado timang mangag ko at chismis may papankadakwada iti kampay ide kat boss na. Kuna namat nga awan kano ti kinapudno dagita madamdamag ko. Kat, mamati ka mat? Kaya't ko asawan, patyem ka di at talaga nga awan madi nga aramidan ni Efren? Nga awan babae a pagluklukan na ita. Makaamumatan ni Efren no agaramid iti jak magustuhan. Amo namatan ti ugalik. Ha? Saan man kit dito ti pagsaritaan ta? Imay ta dito'y tapno ag-relax. Saan kit atapno ma-stress? Sa bagay. Ang ginom takit de. Adto'y ti basom. Oh, Okay. cheers! Cheers! How can I tell her about you? Kasano day to yun, Efren? Masikugak samatan. Anya? Ne, kung naman no adatum tumarang nga agas, tapno saan ka hagsiko? Ay, naliwayak nga rod idinaudi nga da napasamak ka data. Anya? Tinasayat, mga lakay ti pregnancy test. Iti kasta, maamonta, no talaga masikog ka. Day tamat lang ang tiplanok, Efren. Ang kasanon no positive ti agbalin a resulta. Ha? Ay, kukwa, Okay lang no di nakabailan nga itakder. Maawatan kamit keti. Ngamin, adamat nga rodan kalibliv-in mo. Diyak mabalin nga ikamat ti bagik. Ngamin, amok mat ti sitwasyon mo. Mira. Tidawatak laang. Di munto kumapaglibakan asika ti ama ti ubing no bilang laang. Kat pagyamanak unay, no aramidam to ti obligasyon mo, kas ama ti agbalin nga anak na, Efren. Hoy! Sika babae! Ha? Umay ka man dito! Tibuok ko! Baton na! Day tatirumbagan kagatal a babae! Amom lang arudan nga da asawa ni Efren nga nagpasilog ka payla! Anay ko!
mapaspasamak dito? Amay ko. Aping agsipat ka ngay bakit? Nagpuskol tarupang ang mga wag pailaang kanyak iti bakit. Ulbod ka, awanan kayo iti bain. Bakit? Agparbeng ka ko, ma. Di ka kumamot ag-iskandalo dito, oy. Kababain ka na iti tao. Mabain ka nga giskandaluak. Ngam di ka nagbain anang hotel iti dayta babae. Mabain ka nga giskandaluak. Ngam di ka mabain iti kinagatalyo adwa. Bakit? Agsinatan, Efren! Alam amin ang akagawa am ijabalay kat pumanaw kan. Agdan na kayon iti dayta babae. Total, masikog batan! Grace! Grace! Kasano da ito yan, Efren? Mira, pasensya ka na. Awakan kang tulangan. Apa man ang makapagsarita kami kini Grace. Ala, palawan ka. No kasta, da kayo ti Mrs. ni Efren. Wan ma'am, mayak, taumay ko ibaga, ano mabalin, ikatan nyo iti trabaho ni Efren. Ha? Ikatan nyo, iti kasta, maikan iti pagnakman na. Pasensya kayon, Mrs. Ang panag ko na kat saan abasta ikatan mi ni Efren. No awan mat ammo mi amakagapo. Ay kat syempre, gapo iti kinababaero na madam. Ikatan nyo, iti kasta, maawanan iti trabaho, katagnakan. Iti kasta, di nan ulitan pa iti kasjay nga aramid na. Mrs., pasensya kayo na talaga. Ngam no may papan iti daytabanag, outside kami dito. Ngabin, personal abiyag ni Efren daytan. Saanan amay papan iti trabaho na. Anya? No para kanya, nasaysaya at siguro no da kayo adwatag sarita. Pasensya kayon, Mrs. Bakit? Sorry ka din. Pangaasim, pakawanan ako. Saanan ang maulit? Promise. Ikarik, agbalbaliw ako. Namin ano kan anag kari Efren. Ngam awan matlata. Maumuma ako na talaga. Di ko nam kadi. Sa anak amasaksakitan iti kastangar aramidam, ha? Grace, bakit? Pakawanan ka iti may sa kondisyon. Ha? Anya dito, bakit? Ibagam, aramidag basta lagit ni mo pakawan na. Manipod ita. Saan kan amakisinarak iti dayja amira? Putdemon ti anyaman a komunikasyon nyo. Katlipatam nga adda anak mo ken kuana. Anya? Nalawag tinangag mo, Efren. Kat maudin daytoy apanang pakawan ko ken ka. No aramidem pa'y maminsan. Talaga nga agsinatan. Bakit? Wan. Ikarik, saanan ang maulit? Promise. Kumusta kayo matan ka ni Grace, anak? Okay lang matala. Okay lang ko namgam kasla na liday kamat. Kasla sana kaminin ang naragsakit ito, nana. Anya? Nay, anya ti kayat mo asawan iti dayta, Efren. Di ko napakawan na kon. Ang panagrik na kasan. Ngamin, ang kanayon naman nga isidir di napalabas. Malaksi di dayta. Pinaritan lakpay amang ted iti sustento karagitan nak ko. Tunggal marabyan ang agawit. Pasabtan nak idag kakasakit asarita. Kaslawan maitultulong ko balay. Ay, Nanang, amo ka nakabasolak. Ang iti dayjay. Iparupan namit launa yan ang managbasolak. Kaslaawan mo't mading ugali na. Kasla pa nagkita na iti bagina kat perfecto. ay kataganos ka. Taisumat ti kinayat mo, anak ko. Nanang, Awan ti pabasulam. Ngamen, sika mo tinagaramid iti dayta. Sika tinagaramid iti gasat mo, anak ko. Miss F. adupay dagiti jakon inlanad a pasamak. Kinapudno na talaga a jakon makaanos. Maumuma akon iti ugali ni Grace. Panagriknak kat napukawan ti panagayat ko kenkwana.
Adda dagiti gundaway nga okay kamimet, ngem pagamuan ket apapaan nak. Inton kwan, isid-sidirnan tinapalabas. Aklunak met abasol ko ti amin, ngem rombang kadi nga isidir na tinapalabas. Mariribukan ak unayan, jakon ammo no anya ti aramidak. Adda ak ita dito'y balay dananang ko. Sang kaibaga ni Grace nga agup uparak manen kano iti ayan ti babaik, iso ajak agaw awid iti ayan na. Sapay kumata matulungan nak, to'y pagayam mo, Efren. Ken ka pagayam, Efren. Awan ti sabali ang makasulbar iti agdama aparikot mo, no di si kamatlaeng pagayam ko. Adakin ka amin a desisyon. Panagkunak kat nasaysayaat no kasaritam ni Grace. Agsarita kayo iti nasayaat. Ipalawag mo kenkwana ti amin. Ibagam kenkwana ti marikriknam. Di mo itarayan ti parikot pagayam ko. Agawid ka iti ayan ni Grace kat sangwam. Kasaritam iti nalapat. Iti kasta, masulbar ti madama aparikot yo. Alakastan pagayam Efren, kat pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Di pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo ang naglinged itinagan Aloyda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naladawak anak asawa. Naimbaglangan taad dapay na isangbot amay sa nga anak mi kanila kay ko. Uray pa nagtalon laeng ti adda a pagbibyagan mi, makunak ananam ay kamimet gapo iti kinagagat mi nga agasawa. Iso na laeng tano kasano ti kinagagat mi nga agasawa, kabaliktaran met ti ugali ti kakaiso na nga anak mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Oh, at ti balon ni tatang mo. Ingka ituludan, tatulungan matlaangin nga agarado. Itikas na malpas adagos. Ay, Na, apay nga agsen na ay ka iti nakaununag. maumak nga ro din, nanang. Maumuma ka iti, Iti kasto yung klase ti panagbiyaga. anyat kayat mo asawa na nako. Kasto'y matlakid di akanayonan. Inaldaw kasto'y ti rutin ko. Talon, balay. Balay, talon matlakid ti dayan ko. Diyak pa'y mo't makaliwaksay. Ay kat ano samata saan ka mat anayanak abak nang. Kan may sa, basol mo matlaeng. Ngamin kasadot mo mat agadal. No agad-adal ka kuma, di saan kang agtaltalon ita. Anya nga tano ituloy ko man tagadal, nanang. Sigurado ka? Wen, kahit ko man tagadal. Ang mga numabalin ang kasarita yun ni tatang. Ituloy ko man tagadal. O sige, kasaritak to di amam. Bareng umanugot a pagtuluyan da ka manen nga agadal, anak ko. O, at titi kapem lakay. Agyaman bakit? Mayat ti templana. Kasto iti kahit ko. Sana nasamid, saan mo't anatamnay. Katamtaman lang. Lakay. Abay, aday bagam.
Nagsarita kami idi kalman kini Michael. Kat nakuna na akayat namanen ti agadal. Anya nga tano pagtuluyin tamanen nga agadal di anak talakay. Ay kat una, day talaga yan. Or-orak lang mat nga isutag disnudo ang mga ibagay ti dayta. Tano siyak ti mga ibaga. Amang ano ibaga naman apil-pilitik iti banag at dinamot kayat nga ramidan. Mas daawak nga rod, ta isumat amis mo tinang ibaga, akayat naman ti agadal. Ay kat naka-amiri siguro na. Iso akayat nan dagtuloy nga gadal, bakit? Barang ano kas tangagpahiso lakay. Ibagam to nga rod kan ko ana. Ta sikaswan na nagitirumbang nga sikaswan na. Iti kasta, maka-enroll mo tan intun umay apa nagsisirag. Kumusta mo nga iti panagadal ni Michael, anak ko? Kasi ti Diyos, nasaya at matnanang. Anya itayan tay alalaan na akursyo? Civil engineering, nanang. Aya, agbalinto nga rod mo't a kontraktor ti apukok no kasta. Lukon nyo mati apo ko yun, nanang. Angaw ko laang madadya, anak ko. Sapay la ko mga rod ata saan tumanan asumadot. Itikas na maigraduar na matan ti kurso na. Ay kat palagi panyo akanayon iti kasta igad na ti agadal. Wan nanang, day tamot ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. Inton ano ti awid na aya. Jakla ang amo no makaawid inton Sabado, nanang. No agawid, ibagam ta umay nakto sa rungkaran ije balay tagundawayak tumeten abagbagaan. Sige nanang, ibagak to day ta inton sumangpet jay apo ko yo. Ay, Diyos ki. Agalas 11 mo ito ni Tagsapa. Ay sus, awanin. Naladaw ako ng gusto lang. Ay, basta uli abartag ko terapi. Diyak pa'y napuutan mo kasano anak kaawid ak tititagos ko. Ay, nagsakit yung ulo ka. Diyak akong sumrak. Ituloy ko kit di manin ti maturog. Hala ka insan, manung aldawan adi ka simrak iji pagadalan. Ay, masad-sadutak nga roda na sumrak insan. Anya? Ay sus, di ka kadi agsadot-sadot insan. Gagatam kit di Laglagi pam, dandani tayon aggraduar. May salaangan atawan ti palabsan, aggraduar tayon. Diyak nga roda maanusan insan. Panunutom kumamat ti banbanog daan ti kini angkel insan. Saan anala ka ti agbirok iti kwartaan niya? Masadutak nga rodan. No kunak ka masadutak kon period. Anya? Kat anya ay nga ro ti planom ita insan Michael. Agbirwak lang iti panggadak dito syudad. Iti kasta, sandak man na pagtalunin datatang. Ay, awan manen bakit? Sayang manen ti kwarta. Ay, wan nga rod lakay. Kunak lakid din no makaamirisan dyan akta. Kat igaid na matang dagatal. Awan mo't lakta. Malaksid a bulakbol, nakasadsadot pay. Anya nga taaya ti rumbang aramidan talakay. Ay na, kanya pa ilangan kumangay. Aramidon tamot amin, nakabailan ta. Tapos nung makaturpos laang kumay iti kolehiyo. Di na mo't amuay kan iti patag dagiti nagbambanugan ta. Iso abay-bay ang talatan. Wanya ti kahit nakaramidan. Nauma akon amang bagbagakin ko na. Ay, lakay. Sinayang na lang ti kwarta. Namukla nga kasya taramidan na. Inggatang kula kuman iti dingwan ti kwarta pinaginroll na. Tapos ang anasayang ti kwarta. Bayam takasaritak tumanan ni Michael lakay. Ito niya pa lang kumaaga po akasaritam. Bay-bay amon. Lakay. No siyak la amay isa, awanin. Talaga anadismaya akon kan ko ana. Sinayang na ti kwarta ko nakmanin. Ay no, madanog kung tulangatan di anak ta. Lilian, anya nga tanong agkalaysatan. Ha? Agkalaysata ko na. Total, agpada tamutin nga da trabaho na.
Umanay mo't siguro ti sweldo ta para itinalda o masapsapol ta. Kat, sika no siya, okay lang ang mat nga oray saan pa'y. Nga mabalin mat nga kalaysatan no isuti ko na Michael. Uwan, agkalay satan. Iti kasta, kita kan maago pa iti sa balikan niya. Si kami na talaga ti kahit kumasawaan. Oray siya mat Michael. Sika ti kayat ko apakiasawaan. Ay na, pagyaman ak Lilian. Unaklakit din o di nakayat. May saka nga minan a maestra. Idinto ta siya. Undergraduate ak iti kuleyo. Okay lang ang data Michael. Tinapatag, agin inayat na. Ba nagapagyaman ak unay. Kasano, ibagak nga rodan kataranang kantatang ko, tatumaron kami. Katuan ibagam lang no kaano ti umayo. Tapno isumat ti ibagak kadananang kantatang ko. Itikas na, makasagana damat. Sige, kasaritak nga rodan dagiti datakkel ko, tatumaron kami, Lilian. Anya, naikat ka iti trabahong ko na Michael. Huwag nga rod, Kat, anya nga iti planong ita. ipatas ko man na tagsapol iti sa balya panggadak bakit. Sika nga rod. Sapay planok ti mangala ko maiti kadwata dito'y balay. Ha? Ne, anyat kahit mo asawan. Mangalat ako maiti tangdanan tanga agtagibalay. Tani, jakon maisapar dagiti matrabaho dito'y balay. Makumi-kumak iti trabaho. Amukon bakit? Anya nga tano jay itangdan mo kuma. Kat siya kung tipang tidam ta siya kung tagtagibalay. Anya? Di ka kadiagtanag, tanalaingak nga aglabakin aglinis. Aramidak amin ang matrabaho dito balay. Basta sweldoan nak. O sige, basta aramidang mat amin Tapno awanton aramidak inton sumangpueta. Arreglado, bakit? Naimbag man ta nakapasyar kayo dito dagos minanang. Wan, nagudungak tamapanak gumatang kadagiti masapsapol may kinitatang mo. Nalagip ka, iso adim magasa kun Ne, anya nga iday taagas asok di taabay ti TV. Ha? Dayta? Dayta ya kung kunada humidifier nanang. Anya nga imot ti usar na dayta. Perfume, tapno bumanglo ti unag ti balay nanang. Pang dismular iti angot, kun pangabog matlaangan ay ti lamok. No kasta. Iso jay maangangot ko anabanglo. Wen, nanang. Mayat nga rod ano kasta anak ko. Ay wala, talaga amayat nanang. Basta siyak tagtagibalay, nalinis kinabanglo ti balay. Anya ti kunam? Sikat ti agtagtagibalay? Uy, Ne, apay awan trabahom. nabayagan nga wan nanang. Nabayagan anay katak iti trabaho. Ngamuray no kasta, okay lang. Ngamin, agsuswildo akmat nga agtagtagibalay. Iso nga ano sa kun at agbalin house husband. Anya? Ne, saan ka amawatan anak ko? Suswildoan nak ta asawa kang agtagtagibalay nanang. Kasano dayta? Mangala ko maiti katulong na Ngam ko nakmat, aja itang dan na ko ma. Siya kailangan ti pangtidan na, ta siya akong tagtagibalay. Anya? Ay nagloko ka na anak ko. Kayat mo asawan. Ipagpabayad mo iti asawam ti trabahom? Uy, nanang. Ay sus, kasanon numaumakan ka ti asawam, gapo iti kastangar aramidam. Ay na, saan to mapasamak day tananang? Saan to mauman ni Lilian kanyak? Dayta tilaglagipan nyo. Amom nga rod. Amok ngamin ay ayatin nakunay ni Lilian. Mapukawanan ang itinatairang asawa no panawan nak nanang. Nagsweldo ka din bakit? One, Ayog mo nga rodan at itangdan ko.
Adto eh. Ay na. Nagyaman anak bakit? O sige, tasumra ka kung iti trabaho. Sige bakit? Akan anad ka. Ayun gayam. Tarimaanam to manjeri daw iti kusina. Matintin nagmatan. Saan samot ngamin anasaya at tipan nakaaramid na. Sige. Ngam tandanan nak ah. Anya? Isumot lang. Ano agayab ka ito may mga tarimaan. Tangdanam tumot lang. Isu nga di itangdan mo kuma. Siya ko unti pang tidam. Ay unay kan Michael. Mabayadan matla aminan at trabaho. Ay kat siyempre ah. Nagrigat nga tatag balay. Kan agtarimaan ka dagiti ruangan. Kas kadatawa diti balay bakit? Tipuntok laang mat. Datamat laang tagnanaad dito eh. Saan mat asabali at tao? Uray pa eh. Mabanlugak may. Iso arumbang laang nga rot at ang danan na. Iti kasta. Adamot agas ti bambanog ko ang mga ramid ka dagiti papaaramid mo ah. Rabiin Lilian. Ustumat na aday ta pa nagtrabaho. Maturog tan. Umuna ka na maturog, Michael. Ado pa'y tirumbang na ilipas ko. Aramidam mo tin nga opisina kin eskwelahan to'y balay iti kastangar aramidam. Masapol ko tiyang doble kayon. Tapno adda itangdan ko kan ka. Ha? Kurang ngamin ti sweldo. Iso ang masapol ko ti ag sideline. Tapno adda ipasweldo kan ka. Katinton bigat man na. Apay, di ka mauma ay aday talatan computer mo ti sangsang mo mitagpatpat lang. Katsi ka. Apay, di ka mat mauma nga inom iti arak, ha? Ah, ay ko. Sabali mo ito na saritaan dito ah. Kasano ko maasabali ngay? Siyempre, isumat ti liwliwak. Nangarunan no kasi agbay may saak dito balay. Iso adi mo ko madildilawan ti kanayo na panaginong ko. At least, dituyak lang balay. Sana ka arumrumar. Sana ka mapampan ka lagi ti biraus. Ay na, awan matla ang nagdumaan na Michael. Maung-uma akong iti angot ni arak. Kanayon lakit din nga iso ti maang angot ko. Idyamon ti panaging inom mo, no di mo kaya't apanawan ka. Apay, may turad nakmot ay apanawan. Hindi nakman butbut ngan. Amok at di mong tumad lang maramid ti mga panaw kanya. Bakit? Di ko naman. Ah? Inulbudan nak, Michael. Kunam, naikat ka iti trabaho. Saan mat gayam ta inikat da ka, gapo iti kinasadot mo. Imbes ngagtrabaho ka, saan taday tamat lang ang gayam maturog tar aramidam iya opisina. Sinayang mo tinapintas ko maatrabaho. Ay, ikaw, sorry, bakit? Nasingpatak, Michael. Amom dayta. Ngam no oras asyak ti mapunwan kan ka. Di mo ammo ti kabailak nga aramidan. Hello, Lilian. Ayan mo nga eh. Apay, di ka matlagawi doon, kat na eh. Rabiin. Adda, dito'y balay ti gayam ko, Michael. Dituyak pa'y laang. Tagda na patag nga aramidan mi. Ano nga oras ka nga gawid? Di na kun orayan. Tadituyak kun amaturong. Sige, bye. Ha? Mabit lang, Lilian. Hello, Lilian. Inadap na mo tayo. Naglukon na sawak. Tinasayat. Rumuwarak man langin. Mapanak iji dagos da parilin doon. Agwan-unwan kami man kiti. Sa dino ti papa ng bakit? Nakapalulis ka ba? Mapanak ijay dagos da Michael lakay. Ah, ano ti papan mo ramida ni Jay? Mapan ko man kumustaan di anak ta. Adda ngamin na idanon kanyak, asaan kanumutan nga agaw awid ni Lilian ijay dagos da. Anya? Ne, tabay ka nung ay. Nagapat ang ata? Day tangarod tijak amulakay. Iso ang mapanak ijay, tamapan ko punkan no pudno tinaidanon kanyak. Ay, katuan ang arod. Patamagan naktulangan, bakit? Na, madiday ito yan ah. Danda ni makaduming gumat tayo asa na nagaw awit ta asawa. Sapay jak mat amo no sa dino taen na. Tasurutag ko ma. Ay. Sa bali da ito yan. Ah, tinasayat.
Awagak man ni Lilian. Tita, nagri-ring. Hello? Hello, bakit? Apay nga adi kamot lagawi din. Sa dino ayang agpaisutayan mo. Di mo namnamaan nga agawid akpay dita, Michael. Anya? Nalawang tinangag mo. Di na kun urayan, ta saan akon nga agawid dita dagos na. Bakit? Apay mo't ngay. Nauma akon kan ka. Iso nga agsinatan. Anya? Addan sa bali nga ay ayatar. Iso alipatin na kon. Anya? Di ka kumamat mangraba ka kasta, bakit? Saan na ka mangrabrabak, Michael? Naamiris ko asaan kagayam nga ay ayatan. Anya? Uray kukam amin a kinagwapo no sadot kamat. Awan ti maganap ko kan ka. Maudin da ito'y a panagsarita ta. Di na kun aw-awagan. Agsinatan, Michael. Sige, bye. Ha? Mabit lang, Lilian. Lilian! Ti awanan ba na babae? Saan na mabalinda ito'y? Saan? Awanan ba na babae? Idarom ko kapuiti pa nang isukat na kanya. Idarom ko na lang. Dahito yun ti bagbagak pay laidikan ka, anak ko. Nalang. Nudimngag ka kumakadagiti pamagbagami kin ni tatang mo. Di saan ko maanapasamak ti kastoy. Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Lilian. Sana nang. Diyak mamati adila ko layayata ni Lilian. Patsi ka na kung laban lang ti panunot na. Amok ngayayatan nakpailag ti asawa. No talaga nga ayayatin na ka. Di adda ko maita dito'y. Ngamawan mat. Ngamin, pinanawan na kan. Nauman iti kasta nga ugalim. Nalang. Agasam mat ngamin dayta. Ipabayad mo amin nga aramidam. Ultimo pa naglinis dito'y balayo. Agpatangdan ka. Agasawa kayo, anak ko. Iso arabang na lang ko mga agtinulong kayo itirigat kan namay. Saan kat akas tangag patpatangdan kakit din. Asino nga'y mati saan amaumay ti kastang aramid. Agnakam kamat nga taitan, Michael. Saan agapot ako nam agwapo ka, kat saanin amauma ti asawam kan ka. Gwapo ka ngagpaiso, ngam nakasadsadot kamat. Iso nga awan matla ang serbina. Agbabawi ka man ngam naladawan ti amin. Agbalbaliw ka ngaminan, Michael, anak ko. Bakit? Makaisa makidyanak ta. Taapay mat, Eddie. No ide ka tantani di na kaya ti mamalman ni Jatalo. Ita, di namat kayatan ti agawid, aging gasan ngagsip nga. Wan nga rod lakay. No ide kat sobra ti kinasadot na. Ita, sobra mo lang nga rod ti kinagagat na. Dahil tagarod kay. Masapsapa mo na mapmapan ni Jatalo. Barang ano adda na itulong ti kanayon apanang bagbagatakan kwa na lakay. Inasarita kiti na minsan. Unan akayat na kano apanagnakan kinililyan. Nga uray kaskasano. At damot pagbaliwan na. Wan ngam oray pa'y agbalbaliw ita. Awanan ata nakiasawa matan iti sabali ni Lilian. Ay, wan nga rod No nagduldog tumot nga be. Anya nga ita. Pinanawan dalang nga rod. Uray kasanupay ta aramiden na panagbabawi. Awanan Di nan maisublipay, tinapalabas. Nagkampanti ti anak mi asaan apanawan ti asawa na. Ngam uray asinumat nga asawa nukas jay ti ugali ti asawa na, talaga amauma ka, ket mapilitan ka amangisina. Manipod idi nakita mi met ti panagbaliw ti anak mi. Gimagat daytoy, ingaad na ti nagmula-mula, ket nakatsamba iti napintas nga apit, agingga nga ininot a nakagatang iti lugan na. Nakapatakder pay daytoyen iti balay na.
Damagmi nga addamatan ije balasiw taaw ni Lilian kat nakiasawan daytoy iti sabali. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Loida. Ken ka pagayam, Loida. Anya ngay nga agpaiso ti serbi ti kinagwapo no agbisin met ti pamilyam. Uray gwapom amin agwapo, no di mo matammo ti agtrabaho, awana, talaga amaumadaken ka. Ngam at least, naka-amerisan ti anak mo pagayam Loida. Iso na laeng tapinanawan meten ni Lilian. Ay kat talaga siguro aday tamat tigasat ti anak yo. Ngam kitdi, patsyak a makasarak tumatlaeng itipudpudno amang ipatag kenkwana. Nang runa kat kasta ang nagbaliw meten. Alakastan pagayam Loida, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan.